Hesus Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepasalamat sa keka, pi rasunet binyane karingken disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at karanye, iting kanaong katawan na mi daon para kay kami. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka, binyaning kalis karingken disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis nga na akong daya, ing daya nimbayo at alanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo po, misteryo ni Kasalpantayan. Inyang yan igaganakan mi o igpa, kamatayan pa manyubli ng mebiyan ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin, imbiat kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya ka, impepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo, king ataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ng banal Espiritu. Ganakan me o igpa, in Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, king kaya kang Santa Iglesia, lalong-lalo na king kaya kaming Pisamban, king kaya kaming parokya, keti king Banal la Cruz. Ganakan mula naman ng kapatan min pepay nawan at manenayang subling me, ading sablang mayangu abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhenin dunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Sukristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Maustagin Diyosig pa, king panalangin tiro ng Jesus kaya tamo.
Ikabus mo kami, o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkaluping kapayapaan king panahon mi. Bangking kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kayong kabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kang bening maligayang kapanaligan. King panyatang ni Kristo, kaya kami talapang abus. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni aming kasalanan, nunelawan mo kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang may bibiyan magari manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapanan ning Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka ante mo rin. Pasyag tapo, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo. Nyo yung kordero ni Diyos, nyo Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato. Nuwan na rin mayaus, king apunan na ning kordero. Dapat ikis mi nga mano mo, kumayop na ako.
okay na pa. Okay na pa kasi. Okay na kanina. O, ali mo na, banta potang. Ali mo na, banta potang. Potang iluwag mo na yun. Ano na babawasan? Ready na lang kanitang mag-community. Patambing. Malalangin tamo. Oy paming malugod, dirinan mo king sala, king sablang mibabait, keka, keti king yato. Katman mo kami sana king puso mi king sala, ning kekang ebanghelyo. Bani katula mo la ring pamanisi mi, at pamaging tapat mi king lugod. Itiyadon mi ka pamlata ng Kristong gidumi. Amen. King April 4, Biyernes, First Friday pa naman, yung kakatamong Station of the Cross, mangsaya po kining palengki. Kay bat po, kayong pulok 3, pulok 4, pulok 5, at ing misa kaya tayo pong Del Pilar Street, kaya tayo pong Baledari Aching Fedi Ferrer. Karintamong po mayari kayong kakatamong Via Crucis. Mangsata kining palengki, papunta kaya tayo pulok 5. King April 5, atin tamo pong kumpil, Father Win Santos, itang Bicar Foreign, ya pong mangumpil, alas 2 na po ninggat panapon. April 13, Palm Sunday, Pasko da rin palaspas, yung kiyatang prosesyon, ang pong pamaminditang palaspas, mangumpsaya po kaya tayo purok 6, kaya tayo may basketball court, karintala po pindisyonan din palaspas, kaya ba't magprosesyon tamo po, papunta kayong Pisamban, alas 7 magmisa tamo po. Nung pwede pong bayo tamang misa, alas 6, tatana po ka rin. Dengan luwa kasi mag-shortcut lang. Kaya ninalaman na yung pa-bless na kayo. Dengan luwang pari, laman bless, pero bless. Kaya ba't po April 17, Dakit Cordero, kaya po kayong Baledari Rodel at Jello Cortez, Nogoy. Alas 3, may dyan po nga agad panapon. Huling malapit siya mo po, masagdiya mo po nga Kenny, alas 4, ya po yung kaya katamong misa kanita, kayang tauling apunan, ang pong Pamanospitis. April 18, Biyernes Santo, atin tamo pong Via Crucis, kagawan tayo po ni Banwa-Banwa, alas 5 na ningabak, Biyernes Santo, magsata po po kaya kayang Deka, kaya tang guardhouse, ang po kayang lumabas ta kayang Margot, papunta po kaya katamong parokya, king Samban. Oran ni po rin initial announcement tamo, at ati pandaratang kanyan. Bukas po latang misa, mag-apak po ating General Assembly Pari, gat panapon po ang ating kami pong investiture, king bayong superintendent na rin Catholic Schools, Keti King Pampanga. So, po magmisa bukas, Keti. At susunod dal 8 na ako. At mga dita mo po, kayong magrasyang Milyari, Nabengi, Mika Zumba Festival. Dito po tinindadan ticket, mintala rin dito na almost 100 la po. Ring may kipag-Zumba Festival, kaya ni kayong basketball court, para po Mika Ponduye, kaya tang sinaw pala, kaya pamagpagawa, kaya tang public comfort room na po. Ipenin mo na ng Chingweng Nyes, ang poreng service ministry. Dakal salamat, palakpakan tala po rin. May pawas na lo, may ayat lo, may kasaup la po. E po masanting itan eh. So masanting po. Dakal salamat, Chingweng and service ministry. Bendisyonan da kayo po, yung Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka ante mo rin. At bendisyonan ako ng Diyos, ating kaya kayong pamilya, kilagyunig pa ang pananganak, pa rin ba ng Espiritu. Amen. Kilalanan nyo yung tunay yung mana, yung tunay yung kayamanan.
ing misa mi daune umeta mo king kapayapan. Salamat kay Diyos. O sacrament most holy, O sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine.